الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mga urip mo Allah subhanahu wa ta'ala, yap mana kebegantan sa bandingan na gyang ko tuwa haditha ika 30 agu telo sa gyang ko tuwa mga haditha pembegantan sa bandingan sa katias kanyan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وهكذا بعضه في الصحيحين. يمانيا Namia katita yang kun ku wata wa Abbas asu Abdullah min aswat Allah subhanahu wa ta'ala sikirana dua beta'ah mata nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitir iyan law yuqtan nasu bida'wahum upama atigyang kay ibigay si kung mga tao sungan sana peteruniran ipupenditiran na mata natigyan na kung pabelian urina kuaan o mga mamatigian so tamo o mga tao naguso mga rawiran mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamata na tiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so katibayan urina karina na mapapatutatigian si iko pupendit mana kailangan na supendit na adna karena niyan udina ebidensya niyan saksi iyan sa kiyang kutuwa ipenditian wal yaminu ala man angkar na supmana tigyan sa ukasepa na si ito matatampara tigyan man sa iko tawa pesenditan ako gungket na nagyang kutuwa ipesenditun maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dia maurip Allah yang uto gatero no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upama tigyan kay ibgais iku mga tao agyan kutuwa peteruniran maana upama kapangimnan langwa nagyang kutuwa peterun mga tao maurip Allah na uman isa tigyan na ladda'a rijalun na mata na so mga bubugururi na mga mama na kueniran lalim niran so tamo mga tao na uyang uto mga ruwiran mga urip Allah subhanahu wa ta'ala maana so mga tao mga pada mga tao nang giro sira na sigiraw na mismbera ka sa tamo na yan may kasoy langun ni penditiran sigiraw na may gutang arakan sigiraw na piaman kunian na tamo akam nganin san mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Uli na sigiraw na skanya ni miyakasakit rakan. Uli ni miyakasakit giraw. Uli na kanisan maurip Allah ipenditiran maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yamata natin Rasulullah na sutawa pendit na mapapatutunagyan ko tuwa kapakakuan niya sa karina uli na ebidensya saksi sa kapakatitituag yan ko tuwa ipenditian maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na upman no sutawa pesenditan maurip Allah subhanahu wa ta'ala na daa karina amin ni bagayagyan ko to pesenditun nagyan ko to pesenditan na upama ka ungkirannya nagyan ko to pesenditun na ayabu apato terkanyan nagyan ko to kapakasipayan mata na di benaragyan ko to ipesenditun maurip Allah subhanahu wa ta'ala bagi aya pakasal na sumanusia na daam ya lalim yan si iku salah ko share kanyan uli na miya kuan yan si iku salah ko share kanyan taman sa adna mabaluya katibayan uli na saksi uli na ebidensya sa kapakati dituwag yung kutuwa sinditun maurip Allah subhanahu wa ta'ala ayamanan yan na ibarat yan na ibarat o si Ulan na tigyan na si Zaid na mismbira kan sa tamo maurip Allah subhanahu wa ta'ala niyaguta ka kan sa tamo ka magatos nibu na dinian beden sa psikat ngurun na
ini pagapasi pulan si ku hukuman maurif Allah subhanahu wa ta'ala na natawagan si Zaid ang hiror na hukuman na tigyan na benar agyang kaya ipsindit kay pulan miya utang akon sa magatos ngibu siya kanyan nadang akon bayadi ako pa makagumiraw si Zaid at tigyan na benar maurif Allah subhanahu wa ta'ala na aya kesuaian maurif Allah subhanahu wa ta'ala na biya buah kapag siapa sa mata na di benaragyan ko tuwa sendito na nasib man si pendit si pulan ay beratukuan na pamakali niyan ditero na benaragyan ko tuwa penditian na kailangan nagyan ko to kapag umunian sa ebidensya uli na karina uli na saksi uli na kasuratan sa kapasadan titu agyang ko tuwa ipsinditian maurif mallahu subhanahu wa ta'ala na ganyan na upamakaad na ebidensya maurif mallah na di rin kailangan agyang ko tuwa kapakasiw pa agyang ko tuwa ugungyat maurif mallahu subhanahu wa ta'ala pagi ad na karina uli na saksi uli na ebidensya uli na kasuratan kapasadan maurif mallahu subhanahu wa ta'ala ganyan na hadith na kailangan na